بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته musidɓe tedduɓe woɓɓe sibude men ka C24 TV haray en yetti Allah subhanahu wa ta'ala waɗɗo ko hime yettire hiɗen irritanomo nemaji makko ɗin e hoore meɗen ɓawo ɗum en du'ani ke nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygore makko e sonnaɓe makko ɓen e kala darniɓe kaɗo dina ha ñande Allah subhanahu wa ta'ala oroni leydi ndin ɓawo ɗum men salmini on ka tooli ɗon ɗo hiɗon wontide amen e oɗo plateau C24 TV haray hiɗe wonde ka plateau ɗo oustaz Mouhamadou Salihu Sow hafidahullahu wa ra'ahu haray ko kamɓe woni ko tolnuɗen ka plateau ɗo hande hiɓe jogi makangol en ɗo yerwo ko Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri koko wiyete alhathu ala al amali rirɗingol e hoore golle tumande wonno Allah subhanahu wa ta'ala o addiri en ɗo fiyu en golle ɗe golleten ɗo kanko subhanahu wa ta'ala o yoɓay en fi andintinnugol en ɗeɗo golle no hanɗen darrandede noon ko honno hanɗen tinnorden ko wadde ko wonɗa gollude ko wona inutile wonɗa gollude koko yoɓiteteɗa si a andi joddi no fawodire golle ɗen a heɓay courage wakkilagol golla ndi gollugol tun taw hara joddi Allah haray ko rirɗingol en fiiɗeɗo golle haray ko ɗum woni temmeɗen hande inchallahu taala ala ɗeɓeɓe ko saɗi ko toni. Bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi ja'ala al-mala قواما للحياة به يصلح المرء دينه ودنياه وأشهد أن لا إله إلا الله قسم الرزق وقدر الأجل وأسبغ علينا فضله وأعطى من سأله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المشاهدون الكرام أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يتي الله سبحانه وتعالى en jarnimo en weltanikemo sabu ko wodanimo kanko Allah tabaraka wa ta'ala yimɓe labaɗe e sifaji tedduɗi tindinɗi timmode makko e ɓanguram makko e teddungal makko e yetti Allah subhanahu wa ta'ala sabu ko wodani mo nemaji ɗuɗuɗi ɗi o waɗani en ɗi en andano ɗi fotata en wawata lintugol ɗi en wawata kontugol si en konti kadi en moftata en andata ko jenu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha fi honɗum wama bikum min ni'matin fa min Allah si on konti nemaji Allah ɗin on wawata moftugol ɗi he kala ko woni men ko fo e moƴƴere fo ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala e yetti Allah tabaraka wa ta'ala en jarnimo en jaɓi ko kanko kadi woni jeyɗo en ɓa ko kanko tagi en kanko woni reweteɗo men on ɓa ko ɗum kadi o tagiri en iɗen toromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala newnan en tottugol koko o tagiri en fi mum Allahumma amin. hiɗen jaɓi kadi hiɗen weltori tawde kanko Allah subhanahu wa ta'ala waɗi ndiɗo jawdi ko tugalal gurdam ɗam ko ndi jawdi wurirten ko ndi jawdi neɗɗo wawata moƴƴinirde anna makko on o moƴƴina diina makko kam ndiɗo jawdi kanko Allah subhanahu wa ta'ala o sendi arsikaji ɗin o eɓɓi laje ɗen Allah tabaraka wa ta'ala o wankini e dow meɗen nemaji makko ɗuɗuɗi wirniɗi e feeñuɗi hiɗen seedo wonde o wiyeteɗo Muhammad ɓiɗɗo Abdullahi on o ko jiyaɗo Allah o ko nelaɗo Allah ɗulle ko nelako mo yettini o accali hay e hunde tawi nafa en ɗo nafa en lahara si wona o ɓanginani en ɗum o noddi en kadi yo en wakkilo waɗen ɗum o accali hay e hunde tawi nafay en ɗo
nafa en lahara si wona o mo dari jemma e ñalorma o yottinir ɗum konngol e kuugal e irritagol hay hunde ko tawi lorra en ɗo ma lorra en lahara o raɓɓinɗinaaki o wakkili o datti o dari o ɓangini ko lorrata kon o rentini o haɗi o jortini ɓa ko ɗum o nelira ko ɗum o nelira inna arsalnaka mubashiran wa nadhira ko ɗum o nelira ko ɗum woni golle makko o waɗi ɗum en torki Allah yo Allah juulu e nelaɗo yo Allah hisimmo yo Allah mantumo hakkunde malaikaɓe makko ɓe ɓa moƴƴere ala haaɗode yo Allah subahana taala ɓeydanmo nde ɗo moƴƴere yo Allah ɓeydanmo moƴƴere e kanko kala e ɗengure makko nden e wondiɓe makko e iwtirɓe ɓawa makko yo Allah newnan enen kadi wawa e iwtirgol ɓawa makko ñentinenmo yahen haaka o yahi ɗon ka Allah welamo ɗon o wela en enen kanade en aljanna ɓawɗo musidɓe an julɓe tedduɓe wonɓe siivude oɗo télévision C24 aɗa mi salmini on salminago wowɗo ngo anduɗon wona hande ngon fuɗɗi salminago tawtara e fuɗɗode maggo ko kisal ɗum ko ɓuttu ko pee ne tumbo maggol ko yurmede mo Allah yurma o ko na aljanna nattamo lannode kañum salminagon ko barki ko woni barki ko moƴƴere duumide yo Allah duuminen e moƴƴere makko nden ɓawa ɗum Sas Ibrahima no makir ɗon noon toɓɓere ko yooɓiɗen kon ɗo ko andintingol wonali ko andugol si en wi en andinayi haray ko seeɗaɓe awa ko heddi kon fof ko andintingol ko wonɗen e andintinirde wona ɓa ala andintinede kono Allah subahanahu wa taala no yaɓiri yen andinti fadakkir fa inna dicra tanfaul muminin andintingol ngol nafa e gomɗinɓe ɓen yo Allah tabaraka wa taala waɗi en gomɗinɓe nafitoroɓe ko wono en andintinede kon ko wonɗen antif ko fi rerɗingol golle ɓa ma golle ko ma golle neɗɗo o wawata wonde ɗo o gollani ko imma o golla ko moƴƴi walla o golla ko boni mais la budda o golla sabu hay si o jooɗi tun o faggitaki o waɗali ko moƴƴi haray ko boni woni wadde ɓa neɗɗo o wawata wonde wiiti hay si waaliɗa ɗandiɗa 24 heures haray no woodi ko faggitiɗa ko boni fi honɗum haray waɓutuji no feƴƴirma ɗum ko golle bonɗe kontete ɓayɗen andi ko boni kon e ko waɗugol ko haɗa ko boni accugol ko waɗɗi ko koko boni donc en andi ka anna ɗo e wawata wonde e gollani awɗon ɗo komi fandi yewtugol fi mum ko golle moƴƴe ɗen nafayɗe ɗen ɗo nafoya lahara kono e musidɓe julɓe tedduɓe anditen wonde kaɗo diina men l'islam ka Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴiri e men ka sarƴini gollugol wuli imalu fa sayara Allah amalakum Allah tabaraka wa ta'ala yamiri en yo en gomɗi en watta hon ɗum golle moƴƴe kala ko gomɗinan kala ka gomɗinal ngal ari ko walladina amanu wa amilu salihat innal ladina amanu wa amilu salihat ko ɗum tuyiyata puydan ala ko na puydan tagira ɗen ko tagira ɗen ko golle joni noon kaɗo diina men l'islam ka sarƴini ko wiyete kon golle rerɗini e ɗe golle fi honɗum no e golle ɗen maslahaji mawniɗi e naforeji fawaidun azima naforeji mum ɗin no mawni moƴƴa noon fawaiduhu azima naforeji golle ɗen no mawni moƴƴa si tawi ɗe moƴƴi fi honɗum ɗeɗo golle e no woodi ko ɗe jogii rôle molanaɗo e gurdam neɗɗo on fi honɗum ko sabu kaɗo dina wa bil amali ko sabu ɗeɗo golle sabu wakkilare nden aqama llahu hada din ala wajhi l ard ko sabu wakkilare nden e gollugol golle moƴƴe ɗen Allah tabaraka wa ta'ala ñinniri diina makko kan e hoore ɗiɗo leydi sabu ɗeɗo golle ɗum sikki ala ko sabu ɗeɗo golle Allah tabaraka wa ta'ala ittiri jaasere e hoore julɓe ɓen jaasere nden iwata hekko e hoore julɓe ɓen si wona hara ɓe golli sabu e anduɓe ɓe wi'i fala izza illa bi quwa teddungal ala hara doole ala he ko puissance ko doole ɗen okkata teddungal ɗum noon wala quwata illa bi amal doole ala si wona hara golle ɗen tawama si tawi en heeɓi hakkudeji meɗen joni enen
en heɓi hakkundeji meɗen wawɓe gollugol kala none ko gollete ko kala none ko tawi gurdanɗan no hatto gina e muɗum gurdanɗan no hatto gina mum tawi en golle la budda teddugal men ngal wonanayi en he kala wonɗo torade kala wuurɗo e jungo yimɓe ɓen ko jasuɗo ko makkiɗo maɓɓe so yiɗen wuuri ɗo tawi ko en makkiɓe woɓɓe ko woɓɓe woni en fewjude ko ɓa kamɓe jogui gurdam men ɗa hiɗen andi hay hakkudeji meɗen hakkude men e ɓeygure men nden ka cuuɗi Allah tabaraka wa ta'ala ɓurdini en hoore sonnaɓe sabu piiji ɗiɗi wona Allah subhanahu wa ta'ala yino arrijalu qawwamuna ala nisa'i bima faddala Allah ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim Allah tabaraka wa ta'ala ɓurdini worɓe ɓen e Allah subhanahu wa ta'ala wi ko worɓe ɓe woni ñiiɓuɓe ardiɓe e hoore sonnaɓe ɓen kono ko sabu piiji ɗi sabu Allah tabaraka wa ta'ala ɓurdini woɓɓe e maɓɓe e hoore woɓɓe ko noon o yewtiri fi hon ɗum no e sonnaɓe go'o ha ɓe wiyetake worɓe kono golle maɓɓe ɗen ko golle goɗɗo wona woni noon e duhiɓe go'o sa yi golle maɓɓe ɗen ko ɓa tun haara selli wattake hoore maɓɓe jomɓe naɓe na ɗum hakke ko tawi woni golle maɓɓe ɗen a tawa ko noon woniri tawde kadi sonnaɓe ɓen koɓe wakkili yo piiji goono ton a yiyay tun haara anda ko sonnaji misal joyi ɗen jindire ka saare ɗo si en hewtitike joni sonnaji piiji goo e yayno ko hay maal konditti nde muutoɗe yurɗe taw e yiye ka ndaare jeyatay ko sonnajo e yiye fiyo ɗum noon automatiquement ardata anda e jaa ko ɓa ko sonnaje ne fi hoɗum hay no wayi wo golle maɓɓe goo wawata wa'ude gollegol kon ko Allah tabaraka ta'ala tigi riiwi nder ton wa laysa dhakaru kal untha ne wonaali gorko on wa sonnajo on awa Allah tabaraka wa ta'ala ɓurdini en ɓe ɓurdini worɓe ɓen e hoore rewɓe ɓen heɓugol yawugol faamugol woɗɗugol darɗe sewugol yurnagol yi'a ko woɗɗi ɓuri sonnajo wawugol heɓɓagol hoore muɗum hara yawali tikkude si tawi gorko on ɓurdi ɗum ɗon sonnajo makko on hara heɓi go'o ɗimmon ɗum wa bima anfaqu min amwalihim e tawde hara ko kamɓe nafɗiri jawle maɓɓe ɗen si tawi gorko on ko kanko jogui tawi mo wawi gerde leeru mo faala o fermita leeru mo faala o frema leeru mo faala o fewjay ka suudu si wona ɗum fewjugol makko ngo welata fi memminatum depuis kan si tawi mo andi wonde ñamminɗa o ñaamay holtinɗa o holtay honnuɗa o hoɗay no jerdi woy mo gardine hoore makko gurdam makko ɗa wi'ugol ma ɗo hunde kaari marsa komi wi'i kon ko ɗum marsata ɗo ko haka o faala o na ɗo na depuis kan harno yawi sutti ɓe yawiten depuis kan almuhim haray la budda si en yii hiɗe makkinɗinanade woɓɓe goo tawa si tawi ko ardingol ko kamɓe ardinta koɓe faala ardoto moɓe wi iwa wo iwa koɓe faala ɓe waɗa hay ka juulirɗe men ko kamɓe fewjata koɓe faala ko ɗum marsata ko tawde julɓe ɓen ɓe nguure maɓɓe on wona e junngo maɓɓe woni ko ɗum waɗi hiɗen hatongini e ɓiɓɓe worɓe dariiɓe jogitaniiɓe en jannganoɓe en muuto kala ko tawi no yowodiri e ɗan gurdam tawa enen kadi hiɗen wawi waɗande hoore mum fii hoɗɗum koko ɓeeɗo rewi misal ko raɓɓiɗi potte ɗi appareil ji joɗɗinaɗi suti en ɗo ni ɗi wonɗi hewtinde hitoji men ɗin e jama heddiɓe ɓen ko moƴƴina ɗum ɓeeɗo ɓe fina ɓe ɗanaaki ɓe fini ɓe tawi ɓe wawi moƴƴinde ɓe moƴƴi ɗi aalaji ila e poore e jamɗe ɗum ko ƴetta inventa moƴƴina ɗum ko goɗɗum ko Allah tagi ƴetta moƴƴina ɗum waɓɓe ɗum ɓen e wi'ay ko rawnuɓe ɓalline si tawi joni ko ɓalejo sifa am min jooɗi rewi ka ɓe rewi ɗo ha waɗi ɗum ene appareil hunkum wiyay ɓa an ko a ɓalejo mi watta mi yaltitay togo téléphone hunkum si tawi ko ɓalejo wakkili joni rewi ha ka portojo rewi ɗon moƴƴini est ce que appareil hunkum wiyay wonde ɓa an ko a ɓalejo na a portojo mi gollata ɗum wata wonde ka donc on ɗum ko mankiri en ko golle ɗen joni noon la budda enen kadi etoɗen
hay si tawi en hewtata min kam wonɗo simi waɗi goɗɗum hay simi hewtata ka haɗode kono si moƴƴini sibasi man o moƴƴi artoyɗo wo mahay e hoore ɗon en hewtoye ka faalaɗen ɗon kono no jeeya e ko ɓuri en soñjude enen kala ko goɗɗo ari sakkitiɗo arde o innay ko artinoɗo o waɗi kon fof ko fenade o fuɗɗito ko sangomo mutoyta ɗen si en daari hiɗen duwa uttugol gite men ɗen enen kadi pinal ngal ko julɗo on ɓuri foddude e mum sabu e haqqille ko matériel ko aala haqqille ko aala hum kun aala hum kun golli wo ka kun wawata gollude ɗon wono woniri noon gite koɗe kelɗi wo gite goɗɗo koɗe moƴƴi ɗe wawi yiide wo koɗe henti wo ɗe yii wo e ndayi ka wonɗen ɗo ni mo andini ampulji ɗin fop fermi bamɓe ɗen fop tawi hara nokku jolkun ala ko jonna en yasaki nder ɗo hen to gite men ɗen ko kelɗi o téléphone kawallo mi yiyata onon kadi o yiyata ne ngal taba ɗe jandugo yeeso meɗen yiyata fi honɗum ɓe gite ɗen ko aala kadi waɗa eɗe golluɗon ko ɗon ɗe wawata gollude awa haqqille ɓiɗɗo adama kadi ko aala ko matériel ko ha ka Allah waɗi limiti on ɗon ko ha ɗon ɗe wawata gollude awa noon haqqille ɗen ka gollata ɗon nde yiya ko e ndaygu Allah subhanahu wa ta'ala wona woniri noon gite ɗen ko e ndaygu yiyata awa haqqille ɗen kadi ko e ndaygu yiyata ngun ndaygu ko Allah tabaraka wa ta'ala torsata wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha hay hunde ɓe huɓɓidotako ɓe wakkilotako ha ɓe yiya e gandal Allah ngal si wona embere ko faalako ko Allah subhanahu wa ta'ala faalako ko beru ɗum o wawete yi'ude ko ɗum waɗi hiɗen haton jini enen julɓe ɓe hiɗen haton jini moƴƴinoɓe hiɗen haton jini usine ji ɗi tawtata ko enen jiyani hoore men en zeera e nder ton hiɗen haton jini e guesele jane ɗe tawtata en yaltinanayi hoore meɗen ñameteji men ɗin ɗon ta wona ka goɗɗo sodete si a yii ɓe hulɓina en ɗo hande ɓe inna ko maaro ɗo ko poore moƴƴina ɗum ɗo ko poore ɗi liƴƴi ɗo ko poore hiɗen mari liƴƴi ka cangol meɗen ɗo hiɗen mari dunkiji moƴƴiɗi ko ɗum addi ɗo ko ɓayen ala gollude ko maaro remete ko kaɓe to hiɗen mari leydi ɗo ko tawata so jillama hayso jillaka fus mo awi moƴƴe kono ɓayi ɗen jooɗi hiɗen habbi ko nde addana ɗen wo ko ɗum waɗi hiɗen woni torotoɗo ko yankinotoɗo ka hay goto yatawi ka goɗɗo torago en hey okko relan fi Allah karano yankinade ka ko ɗum waɗi la budda si tawi en heɓa teddugal men ngal la budda waɗen gonɗum gollen hiɗen hato gini e julaɓe hara kadi ko yaajuɓe feere yaajuɓe haqqille joƴuɓe anduɓe wonde ko nafta ɗum wa kadhalika si ɗum ɗon waɗi si tawi joni julagal men ngal ko ene waɗanta hoore meɗen usine ji men ɗin ko ene gollanta hoore meɗen guesele men ɗen ko ene gollanta hoore meɗen docteur men ɗen ko enen woni toon alaji ɗin ko enen jeeyi en wawa waddegol nder toon ko faala ɗen kon hetten teddugal men ngal nam hore musidɓe tedduɓe wonɓe men siwude ka C24 TV ɗo men tinden ko Oustaz Mouhamadou Saliou Sow woni ko tumbodirɗen ka plateau ɗo yewtere meɗen nden hannde ko fi ngal ɗo gollal ngal tawi neɗɗanke on ko golle ɗe woni ko naɓirtamo yeeso ko angal golle ɗe woni ko wattirtamo ɓaawo si golle ɗen no wowleyde haray ko ɗum ɗo no mahi e golle ɗen ka diina meɗen hiɗen anndi Allah tabaraka wa taala ndehimo yoɓoya en yawmal qiyamata o joddi golleji ɗi golluɗen ɗin ka aduna gaɗen inna haha kana lakum jazaan wa kana sa'ykum mashkura kadalik so neɗɗo golli fi yo nafamo ka adna ɗo ɗen gollal ngal nafamo ka adna ɗo wonde waddira men ɗiɗo misaluji ni kala hara kadi kadalika ko joddi golle makko ɗe woni ko yoɓitete siko ko moƴƴi o yoɓe ko moƴƴi ka adna ɗo kadi en heewi wiwgol goɗɗo sankata foññe o wa'a maaro koni golleji meɗen ɗin ka adna si neɗɗo wakkili ko golli o yi'e résultat muɗum ka adna ɗo so wakkili ko golli fi lahara kadi o yi'a résultat muɗum moƴƴi on ka lahara yo Allah subhanahu wa ta'ala noon arsuku en adna e lahara ba gollugol ko nafata en kon e ɗiɗo ɗiɗi kala haray mi anditinayi on ko kamɓe on ko jogui yewtere no inchallahu de rotta micro on e maɓɓe nam Oustaz Ibrahima wono makirɗon noon haray golle ɗen ka diina meɗen no redni fi gollugol bal golle ɗen kadi ɗaɓgol ko faggitora ko laaɓi dagi sura hoore muɗum gayi ko yimɓe ɓen kon ɗum ko noone go e dewal ko ɗum waɗi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɓe makani men e hadis mo Miqdam radiallahu anhu filli hadis wonɗo ko deftere imam Bukhari
wonde nelaɗo maki sallllahu alayhi wa sallam ma akala ahadun ta'aman qat khayran min an ya'kula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawuda alayhi salam kana ya'kulu min amali yadihi. nelaɗo maki salawatu rabbi wa salamuhu alayhi ñaamali hay e goto ñaamete hay nde wotere ɓurɗo moƴƴude hewtiti konko o golliri juuɗe makko ɗen kanko tigi tawa kanko tigi faggitiɗe ko lakkire makko nden tigi. ɓe maki annabajo Allah on annabi Dawuda o laatino wonde himo faggitora kanko konko o golliri juuɗe makko ɗen malgré postuji ɗi o jogi. ɓayɗen anni postuji ɓuy mo jogino, kanko woni annabajo, kanko woni imam on, kanko woni juge on, foppo o naɓduno, kanko fewjata ka fewjete fof kanko. malgré ɗum ɗon fof o yondini e jawle état on, o faggitori hoore makko ka mbayla, o tafa o heɓa ko o faggitora ko lakkire makko nden o wuuri ha Allah subhanahu wa ta'ala ƴettitimo. si en daari ɗum en taway balɗum ɗon kadi no tindini wonde dendagal annabaɓe ɓen ko ɗum wonno golle maɓɓe ko faggitagol yottina annabaɓe. si en yii joni, si en daari joni, en daari sahabaɓe e wakkilade ko ɓe wakkili, en jiɓoto ande si tawi hara koye ɓerɗi leerji ɗo kamɓe kadi ɓe wuruno, e si tawi har leerji no ɓuri juutude ɗum ɗo, ene hari fewdo ɗon kasi en eɓɓiri saayi on fewdo ɗon, ene haare jemma ñagarma on ko o 24 mo wuurɗen ɗo, koye nder oɗo ɓe wonno faggitade, ɓe kadi ɗaɓɓayno ko ɓe ñaama, ɓe ɗaɓɓayno ko ɓe hajjira, ɓe ɗaɓɓay ko ɓe itta sadaka, ɓe ɗaɓɓay ko ɓe jokkira enɗan, kono ɓe mankata ka jande, ɓe mankata e juma, ɓe ñankata fatunde, ɓe mankata kamɓe ɓe wawno naɓdude e muɗum. enen ka wonɗen ɗo hande futuro on heeway, jiɓoɗen andude ko honno ñallal ngal feƴƴiri, tellement que eɓɓoreji ɗi eɓɓuno ɗen ɗin ɗi wawali heƴude e muɗum. annabaɓe Allah ɓen ɓe foppu maɓɓe ala mo ala miyeti e maɓɓe, buyɗo ala. ɓe noon ko ɓe woni ñentinteɓe men ɓe. laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Allah subhanahu wa ta'ala wi wonde gomɗi laatanike on e nelaɗo Allah on ñentinal moƴƴugal, kala faalaɗo ñentinal yo o ñentin annabajo on. nelaɗo Allah subhanahu wa ta'ala nokku goo wonde ulaika alladina ataynahumul kitaba ne wal hukma wan nubuwa fabi hudahu muqtadi ne ko peewal maɓɓe ngal woni ko ñentinta, wona jaatiji maɓɓe ɗi, ko peewal maɓɓe ngal awa annabaɓe Allah ɓen foppu mo be e maɓɓe no marno golle kurkino heɓi ko faggitora. ko ɗum waɗi ari e hadis mo Abi Hurairata filli wonde nelaɗo maki sallllahu alayhi wa sallam ma ba'atha Allahu nabiyyan illa ra'al ghanama. Allah nelaali annabajo si wona o renay dammi. ma ba'atha Allahu min nabi yani nabiyyan, Allah nelaali annabajo o annabajo. iɗen andi si tawi nabiyyan ko nakira ari, ɗen andi nakira si ari fi siyaqi nafi tu'til umum, si ari huɓintinay. ala annabajo o annabajo si wona o ayni dammi. on tawi ɗum ngalɗini sahaba ɓen ha ɓenni wala anta ya rasulallah, ene wa anta an hay an nelaɗo maki faqala na'am min tigi kuntu ar'aha ala khararithi ahli makka, min tigi mi aynayno dammi e hoore tammahoymi heɓa komi feƴƴinira wonande yimɓe makka ɓen. hay nelaɗo Allah sallllahu alih w sallam ko ɗum waɗi kadi ari e hadis mo Abi Hurairata filli hani wonde kana Zakariya najjara, annabi Zakariya on ɗon ko latno ko minisiyejo gollowo ɗetaɓe, annabi Zakariya. wa kadhalika annabi Nuhu ko minisiyejo ne annabi Idris ko tayerjo. annabaɓen kala e maɓɓe no mari métier, ko honno enen joɗorten ƴetten waɗen golle men ɗen fof puyda tawa en memminotako en wi'ile ko ɓeɗo annabaɓe ñentinten. labudda enen kadi heɓen ko faggitoɗen fiyo en heɓu ko laaɓi dagi ko faggiren hoore meɗen. ko ɓuri foddude e heɓugol ko faggitora ko laaɓi dagi ko ɓe karamakoɓe wonɓe noddande kaɗo diina, hiɓe duwa heɓude kaɓe faggito tawa kamɓe kadi ko ɗon ɓe wuuri. kono jooɗagol tawa ko si zakka ittama tun, taw si ɓe jarribortake
ɓe wonɓe ɓe okkorde ɓe wonɓe ɓe faggude hara ɗe jardibortaki ñande goo wowlugol konngol weltinaygol ɓe haysi ɗum welata Allah taw si ɓe jardibortake ɗum huugol ko ɓe hana huude fiiɓa pellet ñande go he ko wawatma ñande o ko Allah tum ñande o ñande ko Allah tum wawanma yimɓe ɓe wawantama ñande o ñande ɓe haaɓay taga on tagira kañum haaɓugol taw si ɓe woni kamɓe ko korteɓe tum tawi ñande goo ɗum ala est ce que ɓe hara rewata laawol goo ɓawonirtake ni ɓe faggito haranagol laawol golle maɓɓe ko ɓe golli kon fof bona sabu ɗum ta Allah jarribore ɗum nam haray musidɓe tedduɓe ɗum ɗo no yonan en waaju ƴettugol misal e ɓeɗo annabaɓe allahu tabaraka wa taala ɓe allahu subhanahu wa taala o ɓurni ka hoore leydi ɗo o soɓi hakkundeji meɗen o nelti e meɗen fi en jokku laawol ngol ɓeɗo jokkuɗol ngol en andi ɓeɗo wona hari puyɓe wonno ko wonnoɓe gollugol ɓeɗo ko ɓe ɓuri ɓattade allah subhanahu wa taala kono ɓe yowitorano tum ɓaddagol maɓɓe allah tabaraka wa taala ngal bal ɓe faggitorno juuɗe maɓɓe ɗen ɓe faggiti fiyo ɓe heɓu gurdam maɓɓe ɗan neɗɗo on si tawi o wonay e ndimo makko ngon ko matawa hara himo gaynani hoore makko si tawi woni o gaynana hoore makko o woni e ley konngol goɗɗon haray ndimo makko ngon ngu wawata tabbutude hoore makko haray noon inchallahu woɗɗaka aren waɗen pause meɗen on kono ɗen jontaɓe micro on taho e nder minute aji seeɗaji nam haray ko non woniri ndimankaku neɗɗo ngun ko si o hettanike hoore makko o wurani hoore makko joni noon si en haali fi golle ɗen haray tago to wi ala kanko ko o wawi no kanko hunde o gaynata ala mo wawata goɗɗum wota en ndaaru faale men ɗen tun gollen hara en ndaarali ko nafata en kon hay fayɓe men ɓe mbiɗa wasi o enen jogiiɓe zurriyaji yo Allah wurna waɗa barke ɓeydana en ɓe ala ɓen kadi Allah okkorɓe ndaaren ɓiɓɓe men ɓen kala tagete tawa haqqille mum ɗen no tagira ko nde ɗo hunde ɓurata kanko faamude ndaaren oɗo jeɗaljo meɗen haqqille maɓɓe ɗen ka ɓurata yarude ɗon naɓɓiren mo gonɗon sengo no woodi e ɓiɓɓe go'o e hara haqqille maɓɓe ɗen deftere Allah nden hunjagol nde naa ko welani ɓe fi few naɓen ɗe kaduɗe yoɓe mbuuɗi en perda ɗigoy sabu kala ko waɗirɗa fi Allah haray bonata a nani boniri kaari na fi Allah wonno kala wonirɗo fi Allah bonirtamo abadan hay si yimɓe ɓen kayi bonirimo kala jawdi ko waɗɗa maroto ko Allah subhanahu wa taala bonata kono si tawi haqqille oɗo ɗen wona nangayɗe nde ɗo hunde a wi'i fooɗon o wonay ɗon o wona ɗon o wona ɗon tawa no woduno ko o wawno wadde tawa o nafire julɓe ɓen hella ɗon no woodi woɓɓe goo ɓe Allah subhanahu wa taala waɗi ɓe yaaja gandal ka qur'an ɓe hunjaki qur'an kono ko ngelo hande ɓe fawti hunjiɓe qur'an no ɗuuɗi ka ɓe hunjaki wona ɓe imam kono ko ngelo hande ɓe sarsi imamuɓe kala moƴƴere nde ɓen waɗi no wodani ɓe joni wota min mi jooɗo ɗo min mi ala komi golla fewdo ka wonɗen yewtude ɗo ndiyam ɗan no arde hiɗen mari dunkiji ka me'en wondude noon ɗin dunkiji wonɗi ka me'en ɗi haton gina e fon ɗi haton gina e fon sabu Allah subhanahu wa taala waɗi toon fof haysi yahuɗa fuuta ka meɗen hande hiɗa ala awdi no woodi ñawloɓe ma awdi siɓe okkatama no woodi ñawloɓe si okkatama e hino nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam no rerɗini en gollugol hay ka gesa baltode ka gesa ɓa gurdam men ɗan koye ndiɗo leydi iwata Allah tabaraka wa taala waɗali ko ɓalli men ɗin faggitoto kon ko iwaka kammo ko iwata ko ruhuji mon ɗin faggitoto ko iwata konga kammo sabu ko piiki ɗiɗi fottina e neɗɗo on ruhu makko on e ɓandu ɗum ruhu on koko kammo iwi donc haray ko ɗum waɗi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓe rerɗini en ɓe maaki ala e julɗo hay e goto mono tutateri foti ko daqqere lemune foti ko mango ala remowo foti ko maaro foti ko kaaba foti kala nondeji remete ɗin ala hay e goto waɗo ɗum si wona laatantomo ko sadaka ko ñaama e muɗum ko wujja e muɗum ko ɗuyti kala no jerdi haray ko moƴƴere wonande mo ndaari hay si kulaji ɗi ñaami gesa ma ɓan ko sadaka hay si tawi hara woni ko colli ɗin ari ƴetti ko sadaka ɗum ɗon ko hombo kono wonande hombo wonande remude on iɗen toro Allah subhanahu wa taala yo Allah newnan en wawugol faggitago ko laaɓi dagui hay ɗen wasi o jama men on o ruttitagol ka meɗen marɓe feere ɓen yoɓe wallir wonɓe ɓen fulawa koɓe wawi kon immorde waɗangol ɓe kowle
waɗangol ɓe korle e wallitagol kannoni ko tawi wallitayɓe gurdam men ɗam moƴƴa toon tawa wonaɓe jottoɓe e habbo en saku maaro ɓe habbora kiiji ɓe lahawne sawaba haray ɗe wadiragol ɗo ɓa sawi moƴon inchallah baraka are musidɓe tedɓe ɓe are woɗɗitaki télévision ji moɗon ndin meɗen arta e moɗon ko woɗɗitaki hay e seeɗa inchallahu taala mantinen on ko ustage mouhamadou salih so wonduɗen ka plateau ɗo meɗen rutto ka mutaki hay e seeɗa inchallah. Il faut que les 5 minutes après continue. aywa musidɓe tedduɓe ɓe sifde men ka lawol kesal haray on weltanama noon kadi on jarnama haray meɗen arta e moɗon onon kadi hay son moƴƴitaki téléphone ji moɗon ɗi inchallah.